Nginibingelele, nginamukele la ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule chaneli besicela-ke ukuthi ushaye u-subscribe ukuze-ke nangokulandelayo ungaphuthelwa amaphupho esizobe siwachaza. Uma uyibuka ku-TikTok le video ngicela ufollowe, uthathe inamba kwibhayo noma ungi-inbox ucele inamba. Ngizobe-ke sengikunika bese uphuthuma ku-WhatsApp njalo ekuseni uma uba nephupho usibuze, sizokuphendula ngokushesha. Ku-YouTube ngithatha amakhomenti, lapha ku-TikTok ngizophendula ngikwenza amavidiyo. Uma kuwukuthi-ke nawe ububuzile kwi-comment, phuthuma ku-YouTube uzoyifica-ke impendulo yephupho lakho. Khona obuzile-ke lapha amakhomenti ukuthi yena uphuphe inqunu engagqokile ephusheni. Ngabe-ke kuchaza ukuthini lokho? Ukuphupha unqunu izingubo zakho zingekho emzimbeni ungagqokile kuchaza ukuthi-ke kunemfihlo ngawe obufihlelwe yona ezophumela obala yaziwe futhi. Noma kunento obucabanga ukuthi-ke abantu abayazi ngawe kodwa leyo nto isiyaziwa noma izovela obala maduzane. Ngiyacabanga-ke mlaleli ukuthi-ke uphendulekile wena obubuzile-ke ngokuphupha unqunu ungagqokile ephusheni. Ngizoqhubeka ngenze amanye amavidiyo ngalamakhomente abantu ababuzile. Uma ukuthi-ke nawe le vidiyo ibuka ku-TikTok, phuthuma ku-YouTube sengiyiphendulile-ke neyakho-ke impendulo iphupho lakho ngenza ividiyo ngoba amakhomenti ngiwafunda wonke bese-ke ngenza amavidiyo. Uma ibuka ku-YouTube le video, u-TikTok wethu uthi nje sichaza amaphupho, uzofica nje inamba namavidiyo inqwaba nama-followers above 100k. Ku-YouTube usesha nje ukuthi sichaza amaphupho uzofica amavidiyo inqwaba. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, nisale kahle.